no eso enche bia ene babeto dwa se enipa bi ebon komo na won komo bom no kamia ye se na wo bo IGP George Akufo Dampare hutiri mu pobone se yentuni free ade so se IGP wo omayi mu na no hutue kakra babeto aba Fontaine time so a emrahye bedwafie no wote ad hoc committee se wo mo ene ntena so ehwehwe ensem no mu isentia posifo mpanimfo miensa ekoye a wo mukodi adanse ema wototo wano ene posi adwumayeko no de nkrata aba se nipa miensa no posi adwumayeko no so atonsa frɛ wo mo a wo ko disciplinary committee anim ama wo mo so aye nsem no hwehwemu bi Posi adwumayeko no akere wo mpanimfo miensa ye Commissioner of Police Ora George Alex Mensah, Superintendent Emmanuel Eric GB and Superintendent George Lysander Asare kire se wa kire wo mo a abedwafo a wotenetera posifo e wo posi adwumayeko ni mu ede wo mo ekwakogina emra no anim omanfo bekai se IGP ehun komobo a enchenchie kakra bi a ebebeto aba Fontaine time so ya sese imrahye bedwafo ati abedwafo a wo mo na ehwehwemu no Commissioner of Police Alex Mensah edna no disem na danse ekokotu dwa na Superintendent Asare so edne die ekokopi so a okotena Parliamentary Ad hoc Committee enim na wokoye no wo kire se ene a wo boye e wa abedwafo enim no wo de wonsa akeka enya saa na etie na wo mumienu nyina ede ato committee no anim se won kwa Ghana mampanyi na ndan kwa Akufo Addo ene posi dom sai ne George Akufo Dampare enim no won kwankwaje original tape no akasa emeto dwamo manfo ente kane ye tifedo mante mutitreni anoda NPP amanyoko no ano Daniel Bugri na abu ene ne wo mukotwetwe enkomo a ode wo mu anu disem ebabetu dwa wo kire se won komubumu no kamia ye se no wo kasa etia posi dom sai hene se wo se otu na de so committee ehwe kwai se won hwehwemu no ebobo so me de to so du ode ba beto edwa ama obibia atibie na enso posi adwumayeko no akokire aposifo miensen ya wo mo ene kokodi adanse e wo committee no enim please to go and look at it. I will stop you if you believe strongly that in your mind there's a mix-up between what you heard and what has been transcribed, and even we should be good enough to give you the audio, so you marry the two. We will stop you. We will stop you.